Charachandra Sharma ne yengbiri pu punumakpu impact news ki manung huna da taram nokchari ngase gi manung huna do khana jagado riwa phom se 2013 da pangthokhiba constable police constable lobugi recruitment du process tu madu niyom sumdaba aranba mayam ama yauri haina ka khraba matungda 2016 gi inongongna police constable lising ani lobugi matang sita su physical efficiency test ta asoiba mayam ama yauri haibadagi maduda successful oiraba candidate amana PET the success ti oiraba candidate amana aranba maduda tasengna physical efficiency test ta khato horaba phut chudaba adagi ses expansion na chudaba mayam amamo successful list yaukhalakpadagi candidate masasina mase court ta chalakanda petition ma file tawduna masigi oiraiba phibam sini tasengbadi aduga masi 2016 gi phrase simati asoya ngam thokodabu mandaba yam thuna haidorokodabu manba aduga yam phajana yam transparency leina tawba malambadu hujik makti adugi phibam maktudi oiraktre masigi matang khida khananabagi tanja aduni ngasi manung hodo logjogadoriba loilonore ngasi manung hunada saruk yabigada impact news to lengin lebiriba guest ngai me amar sak tak chage agi yet hek ithang thang na phambiri base yamung hemanta kumar ne aduga editor hiwal lampau gi editor ne yamung taram nokchari yamung aduga yamung hemanta ki hek oirom da phambiri base candidate masamang ne ningthokjam bisesor aduga 2016 gi police recruitment da ma candidate amani bisesor bujoi taram nokchari aduga gi hek yeta yam nangna thangna khoi hek thangna phamini jari base Tamo Santi Kumar, Morangton Santi Kumar ni retired IPS officer ni tamu soi taram nokchari tam yana nai laksaning base bisesor ne adudi handaki khoi physical efficiency test hai tai physical test da isana thengna pirakpa karawai dano khoi gi phut chudodana gadi lehauraba aduga somdana muk successful oiba list ka mung yokchalakpa adagi sex expansion da sudawa singdu adu su yokchalakpa kamai thengna pirakpa no haibetang thambib tai yana na bisesorna कोई recommend से सत्तू मतलब डेट 13 से कोई डेट 13 से लगा मतलब तो कोई कितना खेंगे हो ना जेल में दिन होदे बिदा मानो में हमने काय की कई भी कोई पुलिस सब नहीं है और मगोई सिंह दिसुम जेल में ngai ना होदे बिदा गेट मोई सिंह कमाई तो हिंदी मगान दे recommend आइदे लम्बेन गम दबा मसाग सेस एक्सपांड जो दबा हाइट जो दबा मयाम जेल जेल में याद रमा ताई खातो गतंग थाव में लेफल लगा ना ले मोई सिंह जेल में आ गए अदुदो मोई जे कमाई तो गे हिंदी ना गाई नो आ लगे जेल है तो मोई से pastor ay lam da bising dai nu urba aduga ai su chele ai su pastor ay awda mo hoina last ta mo kamai to kan how da ngam ho da ba mi yaw fi rok da ba mi sing no mo serial number se ha na first la ka mi sing je ha na 1 2 3 sum la ko ne aduga mathang ta pung serial na chat po che mo na masi kum ba ne serial ma tel oraga hangit kum na mathang dang dak bo tu 9 kum hangit kum hai rok pa ya rai si de han che lo ngam ho to ba mo je amang ani rak che la ngam pa sa na to hagpog ko mo malaya to ngam da ba mo khoi mem jina smai hum jaksin na le ga ngam ba masagi qualify oi ba fitness oi ba mi sing da sa sum mangi hai asigum ma ta honing da adu to honing da ba adu thengna rak padagi hai basi honorable high court ta petition file toropone bisesor masamang nani handaki petition ama file torobasi honorable high court ta haibadi sayet na ba aduga seng da ba yauksalakpa taseng nadi leidi le horaba adubu physical efficiency test ta successful candidate oire hadana list da yauksalakpuduna pen da ba nungai ta buduna maram oire kanda mahakna petition file toropani aduga honorable high court nasu masi maram chai haina emit toropagi wafam ne hujik lai base tamo santi kuma aina swaida laksaning base 2013 gi se yam kuiraba matungda 2013 da pangthokibani 2016 da hairiba sing se process sing se loina lalamme sayet naba chamam naba aranba mayam yauri adana cancel tawthokre tamo adu 2016 da 2000 another 2000 police constable logi recruitment rally ma pangthoi adu even home department gi high ranking officers sing even home minister masamong na assurance pidi bani madudi handakti yam transparency leina yam thuna haidokani haidana tamo masidasu sigumba pose tholokpadagi phibam singsi oire damo hojikti oire ba phibam se overall tamo scenario gi chai tamo gi view se kamai thambiningi tam sarat ekoi gi police department da shifai lo matang se ujik hai baduna rule lu ni chalubne adu exception da amonic chum to ko adu su to phangdan la adana ekoi lei ba system de sum chatlagadi ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯁꯤ ꯑꯀꯣꯝꯕꯗꯗꯤ ꯁꯦ ꯂꯣ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯃꯦꯟꯇꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯩꯅꯣ ꯉꯥꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯤꯃꯤꯅꯦꯜ ꯏꯂꯤꯃꯦꯟꯁ ꯉꯥꯛꯇꯅ
ayam kangjung sing akui lambi sing ngak tum le hodum to mam de mo service one sang 30 years and aina aham bada chumna to bung to uruk pasi kuna chumna to buza ne mo do kana recruit to ne la ga ayar bi ga ham bara an shu lo to mo shi ay kon ta de chel hal ga at ki din nungal ga haido ga ka one week in batung da khan ki anga se harau je masafa na da kana to ada khali missing se khan ba your membership je akom de mo shi boycott to blacklist to mo shi tu mam de khalak pas de lari khan na ba sang ba shi there's another system khan ba no kanan we that is understood aduna khoi gi da hana thaina award phung ba kan da award phung bu du bin fi du phung ga award phung mal congratulation hai ba department so khri yor me mam di nang mon ga gi to phung mal ha admai da board member or mal ha da ma tun ba shi ga pang da na ya mam di board member once oil har di something is bad higher level ki dun ne lo to thum gi gan we have gone so down khoi dong da hai de re department se to ru me ab yeng dum le ni wang kana har kan to se nagalin gi case dun to pil to at least mi am din lip khat muk ne je da se additional dg ig chairman or mo gi ini hai bam bi de pine na se commander num to stum hen ni madun madun to kani madun am pasham kal mo bor ni kun pajana bor pin home minister mo work ni madigi sarat ho ke me am khong ko party to ni bottle no pin ni dum party to no covered e ni who is protecting us ze mo chung thori jam fai it should be done mam di akang mo pone high the seal mid level pone high chudri ma kam khan du it do to we madu to rum na doctor singul pa yang khai lo ni kun lo ni medical ge na ta am ta hapo si to gudum ni ado habon to high rule lam machani ke no somebody should stand against corruption corruption se corruption do ke na madu impact lai ba society madu lai impact do madu sathing na koi sahi kun kotha ko hogut pung baro adana shilai sing je ko mo fajana mo shi encourage to gudo ne and the ma su sok tan ba kana my back we should have a support group thank you thank you ngasigi local daily ayamba singda masigi pau khe du yaung na re du ko maru ne imphal free press ki front page da headlines oina 2016 gi recruitment release su scheme ama thokle hana na hong scheme ama thokle haidna headlines se yawi aduga laiba phibam di yamung da ina hojik lakcha tu se isam sam na haraga nisa masa hai tai nisa masa si ai isa su ni ko yamo churuk kumba thakpa adagi kwa chaba khara haigat laga to to mayam lai hre horen de ta thadu gi de te khanba es horen de tharo horen de chararo he de te haiba aduga horen matam do yoraga di heta ngamdaba adugi type ki addiction du da 2013 gi poto soire 2016 da di phajana pangthu ni haibani adu aranba ma de tholokpa sumain tawduna amo masigi aranba soiba corruption sisu taseng system da edik oraga yauksal labjala yamung karmain thambini yam masi khoigi yamna kuiraba sanabi ama oina dum lai khoigi police lawgi magi system anagi magi tawri mong matawsi khoigi adum masi ngasi ngarang gi nate kanoga khoigi british ki den america gi lawri ba khulu su manate ai khoigi di khoigi chairman oige na dpc gi chairman oige si wanum nei hen tai ai khanbada tai adu wanum bodu masagi home pari ba kangbu singduna ya daga di oige su phangde moi darga wanum ma kan da oye nai wanum bodu da kari no khoigi khara de dum tingmu male ne khali wanum sareng khangde adagi di namai sheni khangde khar tingmu mali madu jo dum lokhat nei ba dum tai ado ngasagi dpc gi chairman oiba mi sigi mayum sida mi yam tinnei masigi se adu ngasi ngarang gi wana te loi tinnei masigi pose dum mayam khangnei ado society sigi masi matang sida khoina khoigi yengba ya basi ngasagi government da ngak tai na basu yaroi then adagi di ngasagi dpc gi chairman oiba do alo tai na basu yaroi masi khoigi misam miyam ekhoisu people lai basi अखोई पीपल से मसी रेस्पॉन्सिबिलिटी मैम ले मागी मसा फत्तबदुदी लमजेन चेनबा ngमदबा अखोई नंबर 4 चाबदुदी मसा को बनी नमी ओहिनी थबाम तौरगदी मसी हिंगबा याय को इनो खल्ला कांदा अरेबा पोट योलगा पिनबे पोसो दम लेबा आई इसासिना हयेंग सिपाई खंदोइसिबु कमाई खंदोइनो मासिबु मवोंग सुम मलम चल सुमदे हये मिगी नोंगिगा मदान थमदन लाउदना अन हुरालुदना गायना तवनी को मसी गायना अदुगी चेक अमा चेकिंग अमा तवबदु होक्त मा पाना तवदना लागा पुलिस थाजलागदी कमाई तवदिनो हाइना बलै थाइना खोगी हल्लमन सिंग हाइना बसु लैदुनी मसा खरा वारक ngमदबा ngौसन फयनबा मिजिंजी
masigi si ayang sipai khala lohe hai ne sipai si angau ba phai ba adagi huran ba taku takati mayam na punba dongna akoi thai ne hal laman singna dum lore ba masigi lamen tu enu mayam na lore ba adu nati discipline force amani aduga moina miyam gi lan thum nga ka doine yam lu jani moi kathok pa moi kathok pu do ne ba akoi miyam na mathok ta ri moina kathok ka da akoi miyam si nungai na dei do ne ba akoi na phamung da nungai na tum le si moina aing chu pa khulai pa raga kasin ko ya da sap chat na ngak sel kan da akoi tum phang ni hai bi yar ne ba natraga di ngasagi lu si moina ngak traga di kang khong chai ba khunai ma ai oi ni na khali अरे हौजकी मतंग सिदा कनोगी अखोगी बिसोर कनोगी अखोगी बिसेसोर ना मान हाई कोर्ट ना थांगल इबा मागी कनो से अखोगी मागी रिट पिटिशन से कनोनी अखोगी वरम ओहुम दने वरम ओहुम से अमना करी हाइगे दा मुई ओहुम हाइतारे कैंडिडेट ओहुम से अखोगी कैंडिडेट मरी नि माना पीरिसिना ओहुम अमना वांग बसुदी नेमी हाबा चुमी को वांग योगदी है बनी खुदम मोइन हाबदा पुलिस की ngसाई रिक्रूटमेंट सिदा संगबदा ख्वाई याना न मथौ ताबसी वांगबा अखोगी मागी हाइट सिनेबो अदुगा अतोपा अमना मागी थबाक्सी मुअकादा सुमना लेबदगी मुअकादा मागी स्वाना मुपाई एक्सपांड तोर कानदा मागी कोनम तोकोदो अदु लेबदो अदु लेती है बनी अदु लेती मोइ मरिसि लाना खल्ले सिने माना कमाय दंग लाना खल्ली है कांदा ngasagi mana sum process ngasagi kan court ki yaw ni ko sir thabal du yaw ni aina ngarang jam na pari yengi ai tu khabar su ai pau sir su hapse pose mana hoigi pos ngasagi hak phamga yeng bani ma se na hu da bani mana recommend rally si mayam to si kamai to jan na man phamga yeng ba kan da mu si disqualified ore na thaidu ga tham bani matai nang di wang su de adagi nang di thabak ya di हारगा थंबसिंगदु कोना मा सरकांदा लोइनमक यारपै वानेबो अखोय खंगे सिगी वा तुक्सी सिगी थनतबा ममांगदा तोरिबा डीपीसी मयाम सिंगदा गजाय फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट से लुपा लिसिंग कुंठा दा योले इबो नंग थेंगनाबरा मा थेंगनारमनी फिजिकल टेस्ट से कांता हानिंगाय लेते अय संकादा फिजिकल टेस्ट से नंग यावलाइनी अदि पैसा यावरे लुपा लिसिंग कुंठा पीरे पा फिजिकल पास तौरे चेन बंगम द मथौ कम दागी होजिसिदा अदुदी पुलिस अमा ओइबगी मसा खेंबा दगी कंतोबा अखोय एक्टिव ओइबगी मोरल दु 30000 दुना हात खगदी कमाय तौनी सर अखोय लेबाक्सी यमबा अदुनदी दिवाली दि सेन खाइ ताबनी होजि दिवाली मतमनी सेन खाइ ताब आइना ख्वाइदगी ngaiबु नुमिदांगी पुंग अनुदांगी अहिंग नुयाय मतुंग पुंग अमा तारपसे अखोय हानबसिदा काइनेटिक होंदा अमदा की अमगा यालगा अदगी अतोपा अमना अखोयगी केनो एसेलर अमा याना गाड़ी थोरगा काइनेटिक होंदा जे तोरगा सिन खाइ सलिने मोइनेक्ता सि कमाय तौनो सि सिस्टम सिना नेबा सिगम रिक्रूटमेंट सिस्टम सिना नेबा अदुना सिगी सुमी नतगा लाली मागी सि चार्ज निको ngसाई कोर्ट लेबे पोर्ट अमनी अखोयन हेंजन हाइबजु फते अदो मागी सि सुमी सुमदि हाइबदु नाकल अनिगी पोर्ट अमा लाखिनि सर गवर्नमेंट की सो मार काउंटर एफिडेविट में फाइल तौर हाई पुलिस की बाकी सो कनो की होम के सो काउंटर एफिडेविट में फाइल तौरकनी अदुगा सुमी सुम दिए बम्मा सोई लानागिने खाली अदुगा अखोइना हाइरदी ngसागी सिस्टम दुनी लुपा लिसिंग कुंत्रा रिटर्न गिना कया अदा आरोय भुक्तना कया नोना सुमाइना सटले सटबा काजिदा लौ इंखोल योनरे मयाम से मसा सिंजी मयाम खनरिसी हंदक कौरिबा थोक्सी मसिगी मतुंदगिदी सही मंगा अम तरा अंजा परपक लाखदो मानद्रे अदुना लाइगे होइगे सेदा नमना बो होसे ओपन याम मसी कुइरि एहबनी तो ओदे फिल्म से थैंक यू यामो थैंक यू अदुगा ब्रेक से कनोनी तंजा से खनबगी तंजा से याम नुंगाइबो ताय तंजा ने अदुबो मसी कमर्शियल ब्रेक अमगी तंजा नक्सले ब्रेक की मतुंगा ई कनोदा विशेषोदा लाक्सगे कमर्शियल ब्रेक अमगी मतुंगा इंपैक्ट न्यूज जी मनुना येंबिरिबो पुनमुखि फमदा याम थुना पुदुना लाक्सगे इंपैक्ट न्यूज मेंग तादुना लेबियो ꯑꯩꯒꯤ ꯊꯃꯣꯏꯅ ꯑꯆꯦꯠꯄ ꯊꯥꯖꯕ ꯊꯝꯖꯔꯤ ಶ್ರೀ ಮಣಿ ಕುಮಾರ್ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ ꯌꯨꯝꯗ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯒ ꯈꯟꯕꯅꯗꯤ ꯀꯥꯟꯅꯔꯣꯏ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯂꯣꯏꯅ ꯊꯦꯡꯅꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯋꯥꯈꯜꯗꯣ ꯋꯥꯒꯅꯨ ꯂꯥꯛꯑꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯐꯖꯃꯤꯟꯅꯔꯁꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯗꯤꯖꯥꯏꯟ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ
सोइदना फंगलगनी श्री मणि कुमार ज्वेलर्स नुंगायरबा पाउजेल मणिपुर संगाई फेस्टिवल मनुंगदा म्यांमार दा फ्लाइट तोंगलुना कोइरुना बगी अचौबा खुदोंग चाबा अमा केबी एंटरप्राइजेस न पिजरी नवंबर गी तांग कुन दा चटखरगा तांग कुन तरुक ता हलकदबनी सोपनतगी एयर फेयर लिसिंग 15 का चमगा दा म्यांमार दा चटपियु पैकेज की खुदोंग चाबा सु फंगबिगनी अकुपा मरोल गी दमा केबी एंटरप्राइजेस एमजी एवेन्यू इम्फाल दा कांटेक्ट तोबियु अखोगी मोबाइल नंबर दी 9862028656 ब्रेक की मतुंग द येंबिरे पुनमपु अमुखन तराम नोक्सरी विशेषोर हंदकी नंगी प्रोटेस्ट हाई तारे द वे ऑफ प्रोटेस्ट सी यम लांगबा विदाउट मच नॉइस यम चरांग नबा अदगी धरना तोबा अदगी यम लाउ खोंबा सुंतोक तोकदबिदा डायरेक्टली ngasai court pukhalaktana pukhalaiba process se tasengbadi yam thagalini charang khorang naba mayama thon daba disturbance mayama thon dana adu waina hangning ai si masigi idea si yam lang dabida taseng pone namsi court yor asi kaina pukhalai si masigi idea si kamai polokpono haidi kaino ne mamang da su thama gumba thama makhai gumba mamang da su high court bar association gi members sing lawyers sing rally ga chat krema tu di ban tawa blockade tawa protest tawa dharna tawa sing ki topiro yaringai ti hek yaringai ti isana bu maram sai no bu khalaba case sing se matter sing se high court yobiro kaina hai gi bu lei rally ga chatna adu dagi ga wakhal lak parana traga kana gumba kharana masi yam lang kan pote chumme khangba potu ti court yorasi kai si kana hodok pirak pa jano bisisor si sa de sum powder ko ne samna ke ban taw blockade taw na sida mi na support ro ko wa le ho ji isai na thabo ma taw phena sing no ban ji ai ku momna si taw ra nang ni matung li ho kare phabo ju na bi wa khalam da mayam matung bi be se kare wa le aduna ai atopa ai de achawa sang mantri mandol mla ta na du ai khangna bam ta lai da binai baba da haje ne phajana baba si man taw he ka pam dai yam nu ai kare tu na is my cost court ke staff to je ke court ke na baba na nang nu ai tu kai na ai wari fan li to kan baba ne nang taw ling taw ro ya re ai ne ya re ko taw ro ai sa la taw de okay haibadi halaman sing tanara kanda nungai tabati lere masi kamai pu ka tagi ne khanara kanda adu di court taw si taseng na chumba aseng ba maktu nang thengna padu orga di court yo na sen yo lokni thank you bicho ngasai si nyamung kharabudi hai gre police ki haidi hujik lere iba recruitment sing sigi kari ki process na maram ora kanda oire iba phibam khara gaidi adu gumba panbi gre yambung na amorom dar ka hoi adu su chum dabdin te adu butangai fadana lebak sigi taseng na law and order misam praja sing na ahing atheng bada chatpa ngamiba tangai pharak ba kanda natragana ahing da nungai na tumba ngamiba shanti oina mase taseng bomokti masigi credit hai batai mase law and order ngak piriba state police sing da yan han masi pibam thoi yes kana gumba kharana kangbu kharana kanglup kharana mioi kharana tawraga the whole department bo ekhoina pura handana yengbadi madusu chumoyana khale aduga makhoi singki leibada gini farabasu phatrabasu leibak sigi law and order nga akanda mayam puna maksing se tangdu leitana hingba ngamalebase tamoina swaida lakchaning base maruina masigi gumba recruitment releasing se sum yes khara आदि इरांग थोक्तब रिक्रूटमेंट रिलीज तसेंग बदी उजिक फोबुददी सही तरा मुक्की सुम येंग बका नमसी यौ यौद्रे कैनोम नत्रग कैनोम हेदि तिंगा तिंगांग नरे अद लाइबा इन हंजनिंग वाफम दि इन केस रिक्रूटमेंट सिंग से तसेंग न पुलिस की रिक्रूटमेंट सिंग से होम डिपार्टमेंट पुलिस की डिपार्टमेंट दा फ्री हैंड सिन थोकपिरबा अदुगा विदाउट एनी पॉलिटिकल लीडर सिंग इन्फ्लुएंस यावना सिन थोकपिरगदी मसे खरदी ट्रांसपेरेंसी ओइबा ngamni tra ngamoi sine tamoda hangjening is मधु तस्सीन म अइना थेंगब एक्सपीरियंस at least 50% down मरमदे ऑफिसर ना मसाना लारिक पारगा लमसी कनम तो गेरा प्रखा थार जिनुन खलक बा से आईएएस आईपीएस एमपीएस से लीडर का द मागे एटमॉस्फेयर इन्फ्लुएंस तो रे नत्रग करिमम तो स्टोंग अहम पाइना हारबा अहम फर्स्ट बैच केनु खन गिवसिंग दु आईबी खन गिवसिंग दु हेक लक मै गाड़ी पर लाकरिन मिनि मोइगी खन बदन बेस हो गेन अंगांग चिंग चिंग दे खन सिंग दु रजिन चलली दे कन तो ले अदु बदी नुमितु दुम हाइदु पर तो अदु नुमित थर्ड फोर्थ दे दुम खन की अदु मैम सु हराउ अंगांग फिट होगी वन ऑफ द बेस्ट रिक्रूट्स होगी
अदैदी कोई पॉलिटिकल पार्टी सिंग चंगा मुइदी पे मागी मिसी असु मान खन के माई मिसी याव की दे मासी लेहलन वसी ट्रांसफर तो मथन खन याव अदु मथनी तसेन हायदा कोई कंबो कोई की लेबे कोई लम सिंग की मिसिंग से आई थिंक इट सीम्स टू बी करप्ट जेनेटिकली कोई याव ब्रा करिनो खन असी कोई लेबे पॉलिटिकल पार्टी हेग लाक पदायबा मा आई नंगा तारमनी तासनो आई एम एजेट आई हलोरे हाइगदम चुम चको चिन में लेगदम वेरी करप्ट वेरी करप्ट MLAs very corrupt. Mutikada natab lishil kaya there are good persons also. Adiki voters in Egypt sapir me lokshilo. Men then log dragadi ma bangu thadu ridum haivni. Ngatang ngair ga lamsiga phawam kelong namo ekul lewak forwidra. Ada dharma natab ka kai to du noi. Phata mi da thadu de dharma natab ne khande. Aduna phawsai. Aduna I could something's wrong somewhere. Aduna shi mo thorich mana conscience clear gadu. Conscience clear we me later but they systems lady in the mission manung sang bugam mam the na hajaba ki magnet go attractive dona much like system to the manak sing all corrupted groups engineer gero doctor gero mugi yana yan mission chingtil sai dum yana dum even among you media mission mo yana min ko ni baat yana dum out aduna mana mugi systems le ki political hierarchies le crouching the mogi mentality sing ching me me corrupt ministry la kan corrupt offices mo like mo yan ching chale and mo na kan constables we all corrupted she said the jikte hem da police fatin hai ai khalub din ta man pala mangal thu khalani and my dai thajil kan el thu jero we had a debate police department sinu debate on I said it ai na si sifai ma fatte na suspend no the mas lok thu pusifai se ai mataki dia jinda IG matak thing haram haraune maramdi by half the process am queen sangeb adu tok tama sahim le se ba reinstate to hum ma shuim to hum ja baduna list thik do ni mi ka tadne to gre mi ka su ba reinstate to do gi maramdi mim hapgi mayam chang board to do gi to dren pa discipline sorry there's a lot of difficulty quick thinking mentality mindset just saying to drug deba se mo thun thop nu sure khar but de ma ma apung nai virani ma pan ma mo langna ni miti ne vehi society le vehi hevirani there will complete breakdown ekona manang pop pop thar appreciate to the color thank you ma so on da ba ai di handa ki bise sorna lawe ba kungkang se mayam pung thogot bibam thoi adu ma bu support to bom thoi ma so lo da bani thank you tamo ina almost same question ni yamung aduga lakchaning se maroina police department se taseng na akoi manipur se chum yeng bole smart way active way yam phajana dum effective way na dum lowrini even all india gi policing gi manung aphaba singda chalibani taseng haira kanda ado lady ba system se kharaga na phagatna na ba hai tai political leaders singi political influence political hand sing se yam ka hena yaukhan bidradi yam afaba force ama oibada madu mateng oigani haibista yamungi kari opinion thamini yam sumi madu bedu kakpa ya nga khoi kang ngai maram am talai tian khali kanogi hojik central government ki modi government haitare modi gi thorang ama khak lei sugumba post masa masu lobusi pung ohumda loibagi system ji atopa state ta hore only 3 hours asagi kano post masa masu am lobusi sifai gi di tangai fadana makhong tekra makhut tekra ha mi yengum sangi adu gi di mo gi di physical test masa am sang ba ya adu yeng se khoi gi follower gumba lobuda bu written test tor ka du nu sini ana adu bai ba tor ka du nu sini sorang na wa happy magi mo ma to yeng wai shit pa hibra hitabra wai se pa yor gana dagi sagi u subugi tharak pa u du masa am tor ga pai laga nungdang ma ga no ga pai ga khoi pai jam pai ka hai pai ba ma ka bai pai gi da adum khang ba po ne hai wan da po se suma posting si kai no kan mong marin na mai ta ta da pot ma taw aduna ngasagi akhoi gi system se police phan ba hai ba sida ngasagi mai police law gi moong se mashi amna akhoi directly ni ko indirectly na ba directly proportional oi mashi se akhoi na mapanda america gumba us akhoi usa tawrising ji moi di makuk se khoi sa da ips se leti moi da suna kan da moi gi america ga da chawna sung lo di se phoi masa de hodoi ni ma masa de mathang karak ka ni ko frail sergeant sum kar la ganda general bo karak ka ni ba mai mathau mangam dugi mana hai ba dugi matung ena kajar ka ni ba akhoi swai da tawri sidi ngasagi officer na rank ama
ama kaugrani adagidi ngasagi masasing nama kaugrani ani sunaroi officer oriba ngasagi kaino suni tamo sante kamaro suni moisi chawna pol pani police ta moi khoi sipai awa moi khangponti sam khoi kaino khara police khara fataba hires ko khara fataba isi moina fataba nate ko lamchat kamba kharana moina khoi sanai yu nei mafam da leraga ma bu ngak seliba sipai singdu ahingi pung ama bok tumandaba yaudaba nate ba si posingje aduna sigi habidi sipai awa sisu ngasai mathak thungma mayam sina khangba masange khangba ji kamai changne kanda ngasai officer singsu sipai le horgadi khangne ba adu system je ai nongmadi india da so ai sense rokane khali adagi ngasagi kanuna tamona thambi do khoi ngasagi emile mayam gi corruption gi matang do ai ga kitang di mod khene tamona haib sumdi sumiko mo emile singsi khoi gi adum haib sodum yabjani adu aina hajarina masi posi akhoi micham miyam na thon bane akhoi kamai tokdana masi gi maram chap chum da emile sibu mi sibu emile oina kana thagari no sin kado thagari no sin da phagaro mi da thagati adagidi emile oire ngasagi assembly constituency da leriba voter mayam singduna masa like ta manbiona khoi sen ni basali adagidi nare na sen ni basali adagidi isa khoi luhong dore na pang amta piona pangbiona sali no ngam dagi numita ba emile gi maimda tilli mayam jingsi pgm ta haidi logi lagwang tani ada emile huran dabra du di mayang gi pina na ba paiya bra ba kadi kadi paidu no ba adu wargadi ngasagi aigi system aigi miyam du pina hona bada ai hu bata bane emile no hurak bata bane adu di karana holak kono adu di ngasagi miyam du no holak bane adu aina hajan ngadi appeal to jeng bade te ko ngasagi emile khan bai si yam lu jani emile je lo sem do ni lepak sigi salai ka do ni moi ko to le ni adu na moida sinja thumja yaudana afaba mi ma khanbiyo ma khallagadi sisu dum khoi police sisu asang mami lawro kane na ai thamjake thank you to wogidi hoi praja singh gi mihut khanbada yam sengba yam singna aduga yam munna khantharaga khanbiyo habani aduga amoromda hairagadi praja singh na yadraga praja singh na yarakanda kara iba praja singh na mihut oibiro na inghal abadudi yam phaningam da boyduna isa gi nunggi wakholon tare aduga taseng na praja singh sina isam samna yam mabukhen sengna bot thadara kanda nang egi mihut oibiron thagat pira adi ai thi phataba yadre afaba thabak tawdaba yadre phataba amta ai tawkhroi haise maswai sigi responsible maswai sigi daita su kharadi khanganingi tasengbo mukti aina bisorda ai lakchaning base masigi thawdok sina isada haitai case pudi hojik thagre high court yorkhre adubu isada masi thawdok khingki urubu kanda isada pothabom khangdaba isada nungai jadaba hes aina isam samna aina yam pukchen sengni hona jeri singchidi masidi yadab jani pukchen sengdaba mayama somdagi nakan lomdagi haijele iba khola iba singse isada kari phaugi ahing tumbaga yagi dabaga yaugib jala biseso yauki adu aina hana khalaba han bagi 2013 gi dipisi ka khibi matung de handati khara thumna tarani habi wakhanne recommend se yauru ne adu hana torom du dagi hena hanang ni sathibo mong da torom de khatang di nungai do phaugi thank you ujikse tamo morak that pase ai sumain tawjarage tamo the whole ekoi ngasi gi topic si masi open tok jarage aduga ngasai matang gidi loidi loshal abajani adu hapet ngasai gi sithana hum nan da howa aduga natragana khoi nong na khara hapchaning basing lerega di madu khutong sabadu tentak teng lomina tai tamo na han hobi tare tamo na decision ri to ri fe kak pe aro da mi gi height to mo wakhat pasung amoy ekoi dam to ge na ma su do se ke dum kamai tong lai no मादे आइना खदम थिंग देखिदना एक्सीडेंट हो दई तो बने रिक्रूट हे तो वो एक्सीडेंट हो पर रिक्रूट तो के बा था अनि मखाइम सुग्रे अदे द कनो लितान एक्सीडेंट हो गए दे निमजिंग गिम ना हाइ अदे नंग बुजिक नंग मदु पोने ngam dre na everybody will come out mamdi nang focus to gum dina ba nang khathar pada nang nang give du na khathar bane na mayam objection la kne ba mo phaba mana ba nang yohul adu nang ka shunang ne ge sakna sula ro it's a high time that you should do it madu to buduna nang chang dri ba dipa mi do ad ma shekbo ka nang lebi ngai du nai bi dipa mi le de ikai mi se nga sai hemen haid ma na amna phatta ba criminal element ma police ai tol of the ikai chumna to bu pa mi ba shi chai nang yor kane ba mayam chai bi nang yor kane do na nang shek du no to do nang lei phom shek du chabin that's good that's stupid namung great lu bu ngak sen bada khoi asaw thodang loriba police force ai nang kajang daba ai department amo ina thamningi
hoi politics ki khulai oina sina basa I famde ai sa pamjadi na aina ado masigi si lengak pai bi de bakamu su ado muju phau bi dam gani na khali ado phau bi dam basi thabak to thok pangam da bagi wani manamdi ngasagi moina politics hai badu tawru banina ado ai gidi politics tok da banina aina wa si yam chauna ngangjaba ngamini yengse ngasagi hanagi DPC du aranba mayam ama yaure na hai tu dong akhoi 2013 gi keno du angang mayam marai bak thien grabani yango sai da phu da mayam tawre shem gi da mayam na wakali ni na muk torme adagi da sai kasa pale ma jam lekai da ni na akhoi gi community hall da ahing yarek tana se da kan toy sara hel ni na muk torme ade ko ta muk charle angang sing du akhoi gi mapung da yamna warau na to hi mayam adagi di BJP na matam du da akhoi gi moin asumba while ma PB ni ma tawni DPC du yaroi na thingi ba BJP na kai da re hoji so angang mayam sing du na kai chakre ji am to u gi de lami sorok tam to u gi de adna ngasai kakriba DPC du aran ba yor me na moi kai na trabo ado sigi DPC su aran ba yaure hoji haido khrabani haido pai di ngasagi return kano se return test na ta ba physical si PT na te PT haido e di kamai to haido ke da ngasi to boche ndang adu gi result ba khoi pass ok si loi haido e bdom thele ba police ka manga thele ba sumi ko mo haje loi thele ba se aduna swai torgadi he hobudi hona mangra sorondi hona ran ma torgadi hayeng matung dari kamai tongni aduna sigi pose ai inquiry ma tawdi phokti DPC se kanona court ki wail ma lakti phok ni khangdi ma khangde ai DPC tormagadi madu lefaningi aduga asumba ata ai torkani nai thaje thank you hojikti honorable court your honorable court amasi tawhom thokpa further chathaba yawa argument sing casing paikat pa yawa thabak sing honorable court na makha tarak pa sing chi tobo rasno aduga makha tarak pa du tamo punna yengmini kap tari result se kari oir ke hebdo ngasi marone ihan hana biseshorda lakbiba aduga yam matam chan lakbiba yawbiba lona aina hygienic se thauna biseshor ki courage biseshor ki spirit ai ga mo na thagachari ngasi ki haitare manung hunagi tanja se lor kanda yamung hemanta matam chan lakbiba yawbiba pung phan biba yamung yam nungai je taw santi kuma saigi akoi share tawbiba haidi akoi da pung noksing oiba yaba semdo aningba aduga masi tangai phadana police department haise aphabam ohengadamni haibagi wakhal lon sing thambigi sing do ai losalakpada punamok sing du subchalakana tamu boy amo na thagachari tam thank you tam ngasi ki damak to oinati impact news gi manung huna matang solution nu gi tanjadu yorole adu lamdam se thokliba thokdo thok kya gi marik chum report ki damak impact news mieng chadun lebi